Amahoro y'Imana bane nawe udahwema kubana natwe muri gahunda yacu y'amakuru ya buri munsi. Nguhaye ikaze mu makuru yacu. Nama kujya kugaruka kuri ingingo nkuru tugiye kwibandaho. Mu gihe hari hitezwe amahoro n'irangira ry'intambara muri Kongo biturutse ku biganiro byahuje AFC M23 n'ubuyobozi bw'ingabo za SADC mu cyumweru gishize, ndetse kanasohorwa itangazo rihuriweho na M23 na SADC rya nyuma y'inama y'impande zombi. Muri inama yabereye Goma, M23 ivuga ko izi ingabo zo mu butumwa buzwi nka SAMIDRC zizasubira iwabo n'intwaro zazo n'ibikoresho byabo, gusa bagasiga intwaro zose z'ingabo za Kongo zabahungiyeho mu bigo bitandukanye biri hara mu mujyi wa Goma. AFC M23 na SADC bemeranije ubufatanye mu gusana ikigo cy'indege cya Goma kugira ngo ingabo z'uyu muryango zakoranaga neza RDC zizakinyureho zisubira mu bihugu byazo. Gusa AFC M23 isaba SADC kwihanangiriza ingabo za leta ya Kongo zikirinda kubarasaho, ndetse AFC M23 igaragaza ko mu gihe cyose ingabo za leta zakomeza kubarasaho, ingingo nyinshi zumvikanyweho muri ibiganiro AFC M23 bajyanye na SADC zahinduka impfabusa, bityo AFC M23 nayo ikivuna umwanzi. Ibi binteye kwibaza ikiri buze gukurikiraho nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo aricyo FARDC hamwe na Wazalendo ku iki cyumweru tariki ya 30 Werurwe muri uyu mwaka turimo bagabye ibitero ku birindiro bya M23 ahitwa Warikari. Nubwo ku rundi ruhande AFC M23 ntacyo baratangaza ku mwanzuro buze gukurikiraho nyuma yo kuraswaho igisirikare cya leta, haribazwa ibibazo byinshi. Iyi niyo ngingo nyamukuru tugiye kwibandaho muri iyi nkuru ya gusa niba rugambere wisanze kuri channel zacu ebyiri arizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24, nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye mu bambere bagerwaho n'amakuru yacu ndetse n'ibiganiro byacu mu bambere. Njye mugiye kubana muri gahunda y'amakuru, nitwa Besa Etienne, nguhaye ikaze. Mu minsi ishize abarwanyi ba M23 batangaje ko bagiye korohereza ingabo za SADC kuva mu mujyi wa Goma. Umuryango wa Afrika Amajyepfo SADC wasezeranyije ihuriro AFC M23 kugiye gusaba ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika ibitero. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka nyuma y'ibiganiro byahurije ihuriro n'abahagarariye SADC mu mujyi wa Goma ku itariki ya 28 Werurwe muri uyu mwaka turimo. AFC M23 na SADC bemeranije ubufatanye mu gusana ikigo cy'indege cya Goma kugira ngo ingabo z'uyu muryango zakoranaga n'iza RDC zizakinyureho zitaha. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Lawrence Kanyuka yasobanuye ko impande zombi zizashyiraho itsinda ry'abazakurikirana ibigomba gusanwa kuri iki kibuga cy'indege mbere y'uko imirimo nyirizina itangira. Yagaragaje ariko ko nubwo AFC M23 yafashe icyemezo cyo guhagarika imirwano ku giti cyayo, ingabo za Kongo zikomeje kugaba ibitero ku baturage no mu bice M23 igenzura. Lawrence Kanyuka yasobanuye ko ubwo AFC M23 yagaragazaga SADC ko ibitero by'ingabo za RDC bishobora kubangamira ibikorwa bibanziriza gufunga ikibuga cy'indege, uyu muryango wisezeranyije ko ugiye gusaba agahenge ku mpande zombi. Yagize ati bavuze ko batazongera kurwana kandi ko bagiye gusaba leta ya Kinshasa guhagarika imirwano. Duhora tuvuga ko twubahiriza ihagarikwa ry'imirwano, twabitangaje ku giti cyacu inshuro nyinshi, ariko leta ya Kongo yo iranga ikatugabaho ibitero. Icyemezo cyo gusaba ingabo za SADC kuva muri Kongo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu byo muri uyu muryango tariki ya 13 Werurwe muri mwaka turimo. Basabye leta ya Kongo kuganira na AFC M23 bagashaka umuti w'ikibazo. Umutwe w'abarwanyi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uvuga ko wiyemeje korohereza ingabo z'umuryango w'ibihugu bya Afrika Amajyepfo SADC mu gusubira iwabo zivuye i Goma, aho zaheze kuva uyu mutwe ufashe umujyi mu mezi 2 ashize. Mu itangazo rihuriweho na M23 na SADC rya nyuma y'inama y'impande zombi yabereye Goma, M23 ivuga ko izi ngabo zo mu butumwa buzwi nka SAMIDRC zizasubira iwabo n'intwaro zazo n'ibikoresho, zigasiga intwaro zose za FARDC n'ingabo za leta ya Kongo n'ibikoresho by'izi ngabo zari zifite. Ntacyo leta ya Kongo yari yatangaza ku mugaragaro kuri iyi nama. Gusa Kinshasa na Loni n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ibyo mu bihe bya vuba aha bishize Kigali iteme cyangwa ngo ihakane mu buryo bweruye. Iyi nama ibaye nyuma y'uko muri uku kwezi abategetsi ba SADC bemeje ko bagiye gukura ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, aho zari zahageze mu Kuboza umwaka wa 2023 zije gufasha ingabo za leta kurwanya umutwe wa M23. Abasirikare bikeka ko barenga 1000 boherejwe n'ibihugu bya Afrika y'Epfo, Malawi na Tanzania bari mu bigo biri Goma no mu nkengero zayo hitwa mu Bambiro, aho barinzwe n'umutwe wa M23. Abasirikare 19 ba Afrika y'Epfo, Malawi na Tanzania barishwe ubwo M23 wafataga umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru.
abantu babarirwa mu bihumbi biciwe mu mirwano ndetse abandi babarirwa mu bihumbi amagana basigaye ntaho bafite ho kwikinga ndetse no gukinga umusaya, bivuga ko bataye ingo zabo. Ku ruhande rwa SADC, inama yari yitabiriwe na Professeur Kurate Rastan ukuriye akanama ka politiki n'umutekano muri uwo muryango, yari irimo kandi umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo yitwa General Rodan Mafwanya, uw'ingabo za Zambia Lieutenant General Geoffrey Zele, General Major Saifod Kalisha uhagarariye umugaba mukuru w'ingabo za Malawi na General Major Ibrahim Mohan uhagarariye umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania. M23 yahagarariwe n'umugaba mukuru wayo General Major Sultan Makenga n'umwungirije Brigadier General Bernard Byamungu hamwe na Guverineri Bahati Musanga Erasto ukuri ubutegetsi bwa M23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. M23 ivuga ko izafasha mu gutuma ingabo za SAMIDR zisanzura mu ngendo mu gihe zitegura gusubira iwabo bijyanye n'amahame yemeranijweho. Impande zombi zemeranije no korohereza itsinda rya tekinike ryazo ryo gusuzuma uko ikigo cy'indege mpuzamahanga cy'indege cya Goma kimeze kugira ngo kibe cyakongera gufungurwa. Itangazo ry'impande zombi rinavuga ko SADC izafasha mu gusana ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma mu korohereza ingabo za SAMIDRC kuhava ndetse kwizi impande zemeranije ku gahenge no guhagarika imirwano. Hagati aho nyuma yuko byemeranijwe n'izo mpande zombi hongeye kumvikana ibindi bitero by'ingabo za leta ya Kongo bagabye ku barwanyi ba AFC M23 iwalikali. Amakuru yizewe tugeraho aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za Wazalendo bagabye igitero gihuriweho ku birindiro bya M23 AFC ahitwa Ikakuku, ni umudugudu uherereye muri metero 6 uvuye Walikale rwagati kuri axe ya Mubi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri aka gace kandi avuga ko urufaya rw'amasasu hagati y'impande zombi rwatangiye ku mugoroba kuri iki cyumweru tariki 30 Werurwe muri mwaka turimo rwumvikana kugera ku biro bya teritwari ya Walikale. Amakuru akomeza avuga ko nyuma y'imirwano abarwanyi ba Wazalendo basubiye mu gace kataramenyekana nk'uko bitangazwa na Radio Okapi ikorera muri iki gihugu. Ni ibintu byateje ubwoba mu basivile bamaze gucika intege kubera amezi menshi y'amakimbirane no guhunga kwinshi bamazemo igihe. Ku itariki ya 1 Gashyantare muri uyu mwaka turimo, umuryango w'Abibumbye Loni watangaje ko nibura abasaga 700 aribo biciye mu ntambara ikaze cyane yabereye mu mujyi wa Goma, umujyi mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza amagingo aya ntaratangazwa umubare nyawo w'abaturage bamaze kugwa muri iyi ntambara mu ntara za Kivu zose, harimo Kivu ya ruguru na Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi w'umuryango w'Abibumbye Loni Stefan Dujarric avuga ko abantu bagera ko hafi ku 300 nibo babaruwe ko bakomeretse kugeza muri Gashyantare muri mwaka turimo igihe M23 yafataga umujyi wa Goma. Naho Shele Taklaro mu ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa ku isi PAM avuga ko abatuye muri ibi bice bya Kivu ya ruguru na Kivu y'Amajyepfo harimo benshi bagoye cyane no kugerwaho n'ibifungurwa, amazi ndetse n'imiti. Kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 abantu barenga ibihumbi 400 bataye ingo zabo bahunga iyi ntambara nk'uko bitangazwa n'ishami rya Loni rishinzwe impunzi ku isi HCR. Igihugu cya Kongo ni igihugu cya kabiri mu bunini muri Afurika, kikaba kingana na 2/3 by'umugabane w'Uburayi. Ikindi kandi iki gihugu gihana imbibi n'ibihugu bigera ku 9. Uyu ni wa musozo w'inkuru yacu, reka ngushimire cyane ubana natwe umunsi ku wundi. Gusa nimba uri mushya ndagusheza gukora subscribe kugira ngo ujye mu bambere bagerwaho n'amakuru ndetse n'ibiganiro byacu. Reka ngushimire cyane, mwifurize amahoro y'Imana.